mina ngizokusho nje ngomZulu ngazi wena nishini wena uyini ithi into umuntu wesilisa oganwe umZulu lo baba uma kwathola owesifazana wexhosa uyahamba owesifazana omxhosa usengamfakanga umuthi usuke ethinta imfihlo kuduma insimbi kubaba dedele yonke into esemhlabeni ngoba lento ekhaya ayikho nje lento ekhaya umuntu wesilisa une code njengafoni yakho la ine button ekuthiwa restart no reset uma isixakile bese nje factory setting umuntu intombazana exhosa imifika wena ifika ishaya factory setting idelete already uthi uyayazi empilweni yakho then according to anatomy yomuntu wesilisa ungamgwaza kwenye indawo amanxeba zabe u3 angafi but kunenxeba elilodwa umgwaza lona uyashona uma ukamgwaza isibele saka right saka left akayi isibedlela umbozwa ngethawula uma wesifazane engakukhothanga wathi amathe wasawahambisa la engonweni esibele amasho sayikhumukela ongizwe ukuthi ngithini awathi amathe mase ahambise nje la kwingono ukhuluma izilimi ukhuluma yonke into unkosikazi wakho ufona azayeka uyibamba lo phone ngoba akayazi unkosikazi into ezwa lana ubhekene nenkinga usenkingeni umese abesenafaka ulimi ayikho into ongayikhulumi nesiSwahili esikhulume apho yasikhuluma kalanga lo untombazana ubecela u200 wena uthatha ulethe uvuthuza kanje kuphuma u12000 uthi akushiyela bala petrol intombazana ikunika u100 kapetrol uthi kulungile into azoyibhoreka ekhaya ulala ngo7 ekhaya basawikho ngihlalele fika sikazi kanti leyo zozume ukhathelwe yafa ilento ingakho ngithi amantombazane afunda imfihlo bomama bamaZulu sesiyanitshela amadoda enathathwa ilento akho umuntu osokusetshenziswa kuthiwa amaXhosa akhona umuntu afundiswa imfihlo ngizophinde ngikufundiseke enye imfihlo ukuthi ke uma usufuna ukuthi le ndoda le yenze kanje uzokwenza kanje kodwa njengamanje ile imfihlo engifuna ukutshela yona ayikho into engakwenzeli yona trust me with this ayikho ntombazana into ongekuzwenzelwe yona uzokwakhelwa ufakelwe ifurniture endlini ufundiswe lengane yakhe ithengele wheelchair lengane yakhe ekhubazekile kutshelwe le ndoda yakhe egoloza ikhonjwe ngesibhamu ehlukane nawe kuphele kanjalo ya seniyayazi imfihlalo wena sibangeCefe